Yativuze na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity rizoba nsande 2025 byo kwa katano 2025 nyine Loyce Gavah ko turkwija kwisiyaho amakuraga bituntuja kubanza twakwisiyaho ebija mutwe tugarishe turuga kwisiyaho ombwijire. Emeto y'amakuru ne kuchibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mcisha kwekwatiro mu bibari kwega. Agacencwire kireki w'emyaka 68 nahanga amashanyarazi omuri Nyarushanje Rukungiri district. President Museveni yasime imirimo y'amaramizo okwetorora ihanga. In the traditional religion, the resurrection was not very clear. Okumurka kw'amashomero bakuru bago abari kubinjira beje bishare bariye no ruria. Emeto y'amakuru yabane kushibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi bahebo mcisha kwekwatiro mu bibari kwega. Mbabazi Charity na Loyce Gavah na makuru Agacencwire ombwijire omukashoshoreshe kitu aka science na teknolojia twakuletera Steven Zayenda ogunakora amashanyarazi okurugomezi kandi Zayenda ine myaka 68 n'omutura wa Nyakahanga B omuri Nyabushenyi omugombora ya Nyarushanje om district ya Rukungiri. Bwanyuma y'amakuru go kutugwa mu matu omnyamakuru weitu habituyiremwe kaito nuko kuza mu makaga Steven Zayenda Nyakahanga B omuri Nyarushanje Rukungiri no kureba uko arukora amashanyarazi arukugaya omezi. Marubiri guhangoho duteka keka 2021 cyatangana atandatu muri Wili tumaze kwiribwa ikinyambo munonga service ngiye korera nurangize bitebire roko ebingi kubusoreza sege nyingi rero yayimbaho reba hari urupanganye rero utarukura nawe bwite tukusoreza munonga. Zayenda najangwa akatunga kitekatekechi 2021 bwanyuma yo kureba cyaro cona kitine amashanyarazi kandi atandukire no kwatisowe. Ekikendiri cyane kandi cyo mu tungo uhereza kugirira ibyo byapamira amatara abana gusomeraho nuko abana banye bakakurira amashanyarazi agabaruko basomeye basomera mu kitabo twanya bakunda television rero television rero kare nawe nitamburira nama zire hija n'ibindi ruhize byamwambaye kugana by'amasimu ngene naguza mu cyo kinyange by'amasimu amatara ogu najangu yahereze kora mu rumogo konka hona taine byona heber kwetagwa kora mu rumogo. Project yanjye kurunogera ngo nka government ne nkwatiraho kikabiri nikiyamba abukwa amashanyarazi tiganje nyunka nk'umuntu go kubiregagira mu bantu ati nurembereze roho hatiya byona buri kimwe cyone cyenda amashanyarazi. Umuntu yafite gisho cyina amashanyarazi umuntu kuza kugura mwe n'ibintu byone twayintuyetenga abantu bona nibetenga amashanyarazi mu cyaro cyita amashanyarazi gari kuri akakurwa hano nka kilometers nk'eshatu itutu tukareba cy'amashanyarazi mwe ni government kwe kutuyamba amiziga ruha umwanya guruha nk'abandi government yatamusenti bose kutukorera amashanyarazi agaruko yongera kusinga nko mu cyaro cyitu akahataronka ho kubasa kucaginga nk'esimu nkitwe ushanga nito turi kweshagira ngakasemu nabatahi bitu nabo bije batahunko simu kunka nko ine smartphone shango mcharo mtago hitina haru kuchaginga
kandi nkitwe turetiye n'uburemezi buhango aha bwito mu cyaro tukabonamo aho amashanyarazi gari nitutambura kuza nko kusisa ubucyori abo kusisa umwana tubanza twasaza buyanja kebisoni mbe naga amashanyarazi kurunogira ngo gakabona nkabo kutwagira bakamukwata ha mukono mushijogo gakaba mingi tukabire twino buyambe bwinje bukunuya abantu batakiza hare ukurjira Zayenda hino kugumira aho kwarkorabamo okora umurimo gumu nkamizi gaba mingi kugara kuba mingi gateganisa nko kuwareba kunka kituma nkakoroho nanka adjustment nkigiza wahiguru nguma nintunga amashanyarazi kunka handi ubundi ubuzibu aho kwatindi kuza kurunda umuntu gwije nkandikira ubundi ubuzibu sinaka service ningiye kurera kandi ibintu wareba kuniruko ibingi mbanye naho imbaho zanje haje rubaho rwacwekamo nshara ndutaho mashini yanjye gumiza ngo netambura bamwe abatura nabo bene bagambira amashanyarazi agarukorwa umushayijogo akasimo kanje ni nkareta hano cyagenga hano muri so government egumizemo hagira ugumuntu tungo buherezo mu mwanya bw'iki gashakwa Dan Basibye Webare Dan Basibye. President Yoweri Kaguta Museveni asimira umurimo wo gurukorwa amadini na mnongo kwenegeza enjiri y'obusinje hamwe n'obumwe omwihanga. President nagira ngo obusinje buri omwihanga ekanisa etire hitafara hango Sengendo Abdukalim ahinebirukira. President Yoweri Museveni agambira bwabire na kinga okiterane cha Light Up Uganda for Jesus Mission Convention mu Kororo Kampala kandi abirashendesherezibwe nyamunyanyuwe Janet Kata Museveni. Number one, and this was value addition to us because we are these societies here are ancient, very strong societies. Abantu bawano. So what I picked, what I would like to share with you as crucial. The first one is resurrection. In the traditional religion, the resurrection was not very clear. In fact, they would say, in our language, the ones who die never come back. So the emphasis, the clarification by Christianity that there is life after. That Joshua chapter 3, where our theme is drawn, gives us a blueprint of a successful crossing. And I want to share the 3 keys from this portion of scripture as I wind up my remarks. The first key is a priesthood. A priesthood of the day who led the nation to cross over. Ekiterane eki kimaze ebiro bitano kibekanisiibwe Pastor Patience Rwabogo owa Covenant Nations Church ahamu na mugubiri nigugira ngu the crossing ningasho kwambuka. Very, very great teachings, very powerful messages, and I really encourage you to take the time to go on that channel so that you can get the notes. Tubadde n'amasomo n'okuyigirizibwa okw'amaanyi era mbakuutira mwenna tuddeyo tusome tuddeyo tulye n'obwenkulumu. Organizing a mission of this scope cannot be handled by one person or even one church or ministry. Okuteekateeka olukuŋŋaana bwaguuga bwe guti tekisobola kukolebwa muntu omu ekkanisa emu newankubadde ekibinja ekimu. I therefore want to thank from the bottom of my heart the army of people who have linked arms together to carry out this great work. Light Up Uganda for Jesus is not just a series of events.
This is the launching of a new mindset in the Christian community of this nation. We're seeing unity among the various Christian traditions. arikoze cyo kureberaho cya St Paul president ajimirira abo batarikwenda gukora agumize ngo na Yesu akaba nakunda gukora kandi akakora hora no muduka yo kuvija. What he talked about, hard work. And he even said that those who don't work hard should not even eat. I'm glad in your declaration you are bringing this one up very well. I'm happy with that. Because in the 60s, we had people who were confused, talking of, look at the birds of the air. They neither plant nor harvest, but God feeds them. We said, no, you are not birds of the air. You are created on Saturday. You are supposed to establish dominion over these other creatures. President Museveni asemere Pastor Patience abumura muhango gwakozire okubura njiri yobumwe entunguka obusinjo mu ihanga na Afrika yona gashoka Abdulkarim Sengendo. Webere Abdulkarim Sengendo habaho butandu mchare cha rwabahazise no muhanga wada muhanga town council omuri Ruchiga abantu nkaga na babiri nibo baba bari yombase GHK cha gateway yatunga butandu bitutino wafa konka abantu batunga obufuta job namanya puli haine birukira. Then watu se lukaya natani koli nyaka lilompola mpola kati wetutuse site emuhanga wade twakatuka mukona driver wada wale tupina motoka zijja maso ga just try to ina emotoka emje tugobera maso so twali chigiza nti twachi bade chimuza buzo kuva kakagende na endoza abadde ndozo tulo then nagenda besides the road nava mulaini eja inotambulira mukato okuvaawo netufuna accident negenda ebbali nesangayo omuntu negwa abantu bawutara amagulu n'emikono wakati ino wahendeka so twagize okubatwara mu magwaliro abantu abatwara kabara abandi bazali muhanga yitaha accident nze nganje mtebuza yange ngabadde boiva kuzize yantwala badde ko babadde yakayini kali akatawu yakajja mu paso nga speed tena vera yamayira singa abadde tajje mu speed nga jajjidde ko ye singa njali zibadde z'amaanyi. Jomwa hari omwe mukatoto y'abantu abahikaha babali abantu bashatu na babiri twabasa gukora nangwa bingi babino obufuta babine cyo kwita bruises na cuts ndingwa deep cuts. Webere namanya jobapuri nshasha nabo abakwatwaho nyenshakare amashomero kwetorora ihanga ryona ngeje kubandwe gurombutongore ahabwatamu ya kabiri omuriro wampara RDC ihanangiriza abaziro kumura abana babo kandi yashaba amashomero agarukubenjira abane bishare okucerekeraho. RDC warwampara Harriet Nakamya okugamba ebi abandi omukushaba akanisa ya St James Nyakaguruka omukushabira beji abarikuzagaruka amashomerizo bajyanye ncyakare barabana shomero nyencyakare
omukushabuku kwayebembirwamo Reverend Amos Agaba. N'abashaba n'abeshengereza abana bitu bahumuriki ngandire na hericha wakatahono nagamba na hericha waha na ngutubere twinoho orukiku twikirizana orwa kabiri abana banyu bazakora ibizamu abazire bashawa okwehangana okureba ngo abana bahumuruka ninyendagaruka kubisa inde bakazibwe nabashijamwe ebirebi no kwatanisa n'omushinja wawe kwatanisa n'omukazi wawe ebirebe sente nangu tuzurumu esente zuze konka nakwishenza kace nakahango koine kwatanisa n'omushinja wawe murebeke ngo mwafune mpiha mwapushinga abana banyu hagiri dariri mwabiyeho mwabateka muri abakazi ba Mothers Union Kurga omburisa wanyakaguruka nabo bayikoramo umurimo banja kwatiraho ekanisa na munonga cyeka ombombeka imahabwo umukoro gwabaho n'abagenya bisha kandi na munonga itwenka Mothers Union tworekerire ntunguka tworekerire okushomesa abana bitu kandi tworekerire tungura makagitu okunda bashija bitu twena tukegesana okombeka makamarungi omugandi abashwerine omburisa wa Remiyenje omurugando rwampara bashabwa okana ekitinisa chwera makagabo kwemerera amusingi gobusinguzi ibi n'ibindi byagamba umuhandisho w'uburebuzi bwa nkore Reverend Canon Edson Abasa omukushaba oba kwesimira kiro cha Mariamu omushabuko hona harabakazi abataye bo mu kibina cyabanye n'amaka aba bakomerwe entanda byo muri sawo burisa obase Paul Remiyenje Parish simarhanga agwizoberi kandi rito abantu shaguza twijuka ekire cya Mariamu esubira kwijuka Mariamu nyina wa Yesu omukazi twine kirahanga yakorera ikindi akakukora ngo birushije wo kumorobera muzara abana wo kumorobera mumbeka jamaka wo kumorobera nango nibe kwenda byo nabikora kandi twongera kubatayayira twongere kubahamya twongere kubagambira mubashemeye koroba abo kuba koroba kamariya mumanga tire no kuyayorobere ico yarire kugira kitene stage aba TV West ni Senyomo Gideon na Susan Chalsima mwebare habashatse baitu bamakuru reka tumereho ntugaruka nagarukurata agarukurataho nagakushikibwaho Mobit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe agarukurataho abaramaji ba St Jude Rubin Catholic Church basimbura okuzana mugongo batayibanyo nimba kwa serbendereji igende ne baranga abumurazeona emyeto yayihanangirizwa kore sentekateka za government zo kurwanya obworo okwetungura neswe intura muno nituroya nare muntu gigonza betu busaho muntu we nakutumobilizinga kutugambira cyo gukora agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe buzi abashomesa ni ntwara umugishogu okubahabura nko kutwikiriza gine ngweje netamu eyokwega gezaho okucura kubasika orebe ngo cerebus erikuba netengwa kushomesubwa omutame yakabiri wagiheza
kandi kucara yitengese ukwata ayitame akashatu na munonga nkabe cyamushanje numanya itame akashatu ntuba twino bwire buke kandi mu mashomeraga abana bamurebe ngo mwabegesa biona holistic education kuranga umwana wamwegesa mutwe wamwegesa wamtumagwe wamwegesa ahabigerebye umwana ogwe yakora ayine ubwenge bwingi kandi yakora namaye cyarukora umwanya gwo kuza aha training omutogwonka orebe ngo wa training na hands emikono yagikoresa. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here just searching, still deciding, what am I watching? We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! I'm at my business, enjoying success, Najusa address, all our progress. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! But first wait, with what internet? 4K HD, non-stop action. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! Jerry car. With MTN, we are what? Unstoppable. With you and MTN together, our progress is unstoppable. We are what? Unstoppable. Weranko mwerere n'umfaratsi gw'umutindo kandi nuguhanga umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwen resform insiyebero toberunji nze musajja wamwe Stuart Kalisa director Mpenkoni drink ne Mpenkoni star soap. Njozayoza abagoberezi ba Kristo mwenna okwetolola eggwanga Uganda n'amawanga agatwetolodde mbayozayoza olw'okutuuka ku lunaku lw'abajulizi olw'omwaka guno era njozayoza abakristo mwenna olw'okufuna Papa omujja Papa Leo ow'e14 mbasaba era mbakubirira okukozesa sabuni waffe owa Mpenkoni star soap wamu n'ekyokunywa kyaffe nga mulamaga Mukama Katonda wange abawangaaze. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchemo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 33.
noyenda kwishyikiriza ikiroto cyawe icyo kuhera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo ag'ebyobushaho omu East Africa. Obwahati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy hamwe na Bridge Course. Twine laboratory y'omurembe ey'omweji ari kubangurirwamu. Tuyishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika orugendo rwawe rw'obusinguzi na Hafini's Medical University. Hafini's Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa mingi ntabarusi abo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucyenda abantu bingi abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora cyanyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mshanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mshanju ina itano ninga notu mshanju ina not rukumi. Manager ogito wagito konka batumu kidara kabataka jiremu MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo na wampesi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubona konka mwami mazumo rya hano bariyo bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansugo mu motoka riyo nenyusi yo ngwija kunywa mucyara unama utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire konka mwami tera chairman wembaga atongeze we nako kishahemu ito twe tuyo ntuno diplomat akatuka kanusira hanga waje tukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entanga wuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga Makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotel nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwingi transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata Korka yumka humro kandi omuganda makuru ishabariza witware eryambarara His Grace Lambert binomchaya ihananjiriza abahereza bamukama okuri sentama ezabakwasibwe no kuba abesigwa omurimo gwabo. His Grace Lambert yabanaje ka Reverend Father Diosan atayebwa obuseserdota hari Kanyanshande Parish district eya Rubirizi.
omukoro gwo kujweka Reverend Father Diosanta Ebwa gwatandika n'ekitambo kya misa kandi gwayebemberwa His Grace Lambert Bino Mugisha. Oteho umutima kureba ngo icyo urasome ukikirize, icyo urikirize ukegese, kandi icyo urahegese ukitoreze. Abiza kuza kubaha mukorogo nimba sima ahabwo kunkwata ha mukono, ahabwo kuba urugendo rukaba rutorobi kunkahabwe shara zanyu nahabwo bahageze bwanyu twayikaha muhero bwe nimba shaba ahabwo kugira ngo urugendo rumwe kuri kuwatandika rundi mugume no munshabera ubuzima umwana yawe umwana murungi yanyorobera kabitanyangwire kunkabo urungi bwe bwo muhizo busimbuzi abo kuba inabirendemererwa nangwa nabishomero banyeta tugita gita ngo ubuzima nagenda omukoro gwahikwaho n'umunyishengerokazi wa district ya Rubirizi Honorable Grace Kasande Bataringaya. Nyongera kutera umuranga abantu bita barubirizi abana kureba ngo babakurizo muri mukama ako abana babakurizo muri mukama kitukagire bisibe bijone biriho nk'abana kuza omicwe ndisho bibi okunye bitokoza bwonko kemenyeto tkorra munonga tusemererwamo ahabwo kusanga omunyeto mugenzi witu yafuna obusaserdoti. Reverend Father Tayebwa yakwasibwa ebikwato kuri sentama kandi abantu bamuhebera abo bwingi nuko kutumwa kutandika kuhereza omu ihanga rya Kenya. Omuganda omuburizi w'ekanisa ya St Paul Rwenshaku Church of Uganda Tumusime Charity yasiima bamukwatireho okombeka Rwentanga Church of Uganda Primary School. Sofa hati twayombekere twimukeze twayereze na ring beam bwenu twayikachwe cyo kushakara kana notsima wishemwe JB bamuturaki awayehireyo bwanyuma yo kurro butumwo bunutumweta akatuhereza amabati. Miliyoni emwe niyo yarundanwa n'amabati gana omukushaba kwakorerwa hari St Paul Rwenshanku erukushangwa muri Ankole Diocese omugomborre ya Vare omu district ya Mbarara. Abakristayo kuba gizerengo tugere kitwayombeka aha twatera omaranga JB no yijiraho kenkumi 23 kandi yatjangu kutolikawo plate kushakara kandi ni musima mnonga kuba yahikiriza kandi na hati yatugira ngo turagarike twagera ikindi kitwayetaga hayishomerere tugake tumwete abo kuba nakundo bwegese abo kuba ekitaha kibuzira nishwemero kandi omubwire bwitu tuteho ishwemero rebeki. Gasha kwa Onesimus Ndyanabo na Fred Anyene. Minisita w'ebyobuhingi obulisa n'obujobe kandi omunyeshenjero wa Kibale East Frank Tumwebaze hasinjira akaru ka chairman wa w'ekibiina kya NRM omu district ya Kamwenge. Minisita w'ebyobuhingi obulisa hamwe n'obujobe kandi otwirari chairman w'ekibiina kya NRM wa district ya Kamwenge Frank Tumwebaze atori n'ogundi murundi okujwekera ekibiina kya NRM bw'enshuro endiijo. okutwataho mu kishayo okutorana abebembezi b'ekibiina NRM etaha ky'ekibiina kine discipline tikokwe buli omu ataho omu nomanya kandidate wawe nakubasiima mwena abanterera akaruru kenji munonga mwe bari ntere engaro nibasiima mwampereza akaruru 5 nshanju na 2 mugenzi wanyu wanyetsimbireho yeyo buri 11 nimbasima munonga mwabare. Minisita rukugamba n'abanyamakuru ayorekere byayorekerire gukora okongera byakozerwa mu district egi. Mwenge ngo kubagira ngo agetereine ngo gatifufa kandi abebaganise bagwa Kamwenge ga chairman wanyu wa movement kandi ka minister wa hatu mu district orumu tindikeza kwebaganisa kandi mbaraganisa
umurimo wo kujanjaza amakuru no kongera kunywanisiriza ekibina niza gukora namani mbasima tina garukiro Omu district ya Lyantonde Deborah Rwabogo asingira akaruru ka chairman wa NRM awa district ya Lyantonde. A particular special organ atugeza youth mbasubira okukwata register n'ensoma youth batano okuva mu ggombolola ya Lyantonde rural n'ensoma batano okuva mu ggombolola ya Lyantonde town council wayenara emutinguza kugikora nyenka hariho bagenzi banje abarondwa aha mitendera yona abarabo mu karura aka kakagumire mwebare kabuhanguzi kandi mbagambira ngo neza gukora nemwe ubundi bururu butirwe harimo akimenyeto akaba kirinju akabarema akabangazirwa naho hamwe n'abakazi cyenyizo basubiza bavuka banange nze sigenda kubavamu ngenda kukora nnyo nga namwe munkwatiddeko manyi tugenda kuteeka Lyantonde ku ntikko itwenka Lyantonde nakabura okutwariza hamwe turiyo tugenda mu misho akaruru kagenda kurungi noreba ekyo kugira ngo kagenda kurungi habaho abababara anapozi so hariho ebifo ningasi emyanya ibabetsimbireho etagira competition twazumira mitoma akaruru ko bwa chairman wa NRM amuri mitoma kashazibwemo bwa nyuma y'ubwimukero kubarakaho tumwe kwa Moses obira isimbere na Wilberforce byaboneka ahakanise birugiro mu karuru onka ebyakateganisa abo mwami tumwe kwa mwami Moses abayesimbere n'umwami Wilba yatungo bururu bisatwana na mwenda kandi umwami Wilba yatungo bururu bibiri cyenda na mshaho so umwami Moses yabasingire onka batamwe ruvuyo echaretera na n'uburundo bururu tutabasa kutero obwebembezi bwa NRM umurimo toma nibwo bintu businga yo kureta kavuyo muri mitoma erizoba bwacole abanyamitoma kiriyale abantu delegates bakwingana bishatu atano na mwenda abanzo mu mugongo twasingiso bururu 52 tukusingiso mu ntatire na ibembera NRM muri mitoma kubamara kusinga bandangirira ya leta kavuyo ya leta mihiri yona nemiyayi yagihe mu town yija kucankara nyakaru bwanyuma y'induno rwari kushekera district abishorekare byabashobire no Dr. Tango Doya tahire mu kurangira karuraka kungana we mucereza mani yakashazamu As the chair of Electoral Commission, I have listened to both candidates. There could have been problems here and there, but they are not insurmountable. It was just simply because they didn't agree on the end process. Now, that is what the Commission is reviewing. At what stage can we fail to have an election? Gasha kwa Anthony Twine, Sunday William hamwe na Ben Muhozi. Mwebare abanyamakuru bitu eminyeto kwetorora ihanga lyona neshabwaho kwejumbira on program za government ezo kurwanisa obworo kugira ngo nabo babase kugira cyo bayigasira okushabo kwakorwa Jena Hisibwe kansaro mukazi w'eminyeta habwa district ya Chenjejo kandi herize kusinga obwa NRM publicity secretary ahabwa Chenjejo district kurjira Jena Hisibwe
Government ekozere tuhango okwera emyeto kurabira mu ntebekanisa zitari zimwe na zimwe nuko kushaba abebembezi okukoresa ofisi zabo okumanyisa abatura okubaine kubuganyuramu. Nituroya nare muntu bigonza baitu busaho muntu wena kutumobilizinga kutugambira ekyo okukora tuli nkefuzi. So nagamba district leadership na mbezi bona abaro kutandikira kimo ha grassroots ha village ha sub county paka ha district busaho muntu wena rwena natwara urutambu rwo kugamba kasoroza abantu abagambira birungi bya NRM ngapate. Atwese yakoresa kanyaka okumanyisa emyeto obutatwarwa na mnonga ombwire bwa karuru obweyangarrumu. Ruzire pate zindi zirumu nizija twinamo aba pate za nupu barumu bayizire bayingi muno kandi nibazoiningwe eminyeto yange yinkwebembera habwaka kwati nyine cyo kubagambira niyo nsonga yandesi nuko turole twabazana eminyete ejo twabazana abantu abo abarumu nibajoininga pate ezini hakwati bakwetegereza mugaso gwa NRM. Aho isubwe nagira ngo buri mwebembezi yakora umurimo gwo kurunji eminyeto hamwe n'abatura bona babasa kwerwa kutura kurunji hamwe no kwebesaho. For example usanga umuntu abere flag bearer kapate ya NRM umuntu abale flag bearer bamutera akantu kukumuyamba kura yagenda yaba nominated. But no sanga sente zinu zizire nizika mu districts abamu hanu ningizuko omwako gumba gakenjeje zikagarukira mu bende ezindi za buranka mitiana tizahika mu district yetu. Gashakwa Daniel Bengana. Babare Daniel Bengana reka tumreho tugaruka naganda makuru. Ishaka Adventist Hospital erikushango muri Ishaka Bushenyi Municipality nibakumayisa kwa mashomero g'ababiri aga School of Nursing and Midwifery na School of Allied Health Sciences gina mashomo ga diploma na certificate. School of Nursing and Midwifery harmu certificate of nursing midwifery, diploma of nursing extension na midwifery extension. School of Allied Health Sciences twine certificate of medical lab technology emyaka ebiri, pharmacy okumara emyaka ebiri, certificate in medical theater techniques okumara emyaka ebiri, diploma in medical lab technology okumara emyaka eshatu, pharmacy okumara emyaka eshatu, higher diploma of medical anesthesia okumara emyaka ebiri. Twatanise na Bugema University okutandika okushoma okwabo abari kushomeraho bari na short course certificate programs om counseling and psychology, project planning na management, fundamentals of computer and customer care. Tere harinote mushanju mukaga eshatu atano na mushanju makumi ananina mushanju na mushanju. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko. Tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga atano ni itano chenda na mwenda ananeina. Tina events nito tuwenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'omurembe. Katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi erina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo. Katochi alcoholic drink enuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando musajja ngobya lususulu nemeseza amaka gule bizigo wisige ebizigo byonna biganye olususulu kulebesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadembe gulide mukazi wange. Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu bekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Ifune maduka wonna ne mu supermarkets.
Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Singra pichi na ruhira millennium sako. Singra pichi noetenga kakonji kamwe ogori kubike mtwara 5 okumara mezi mushanjo otakazihireyo kandi abarasingura ibihembe binde birimente TV screens rugogoma amasimu gomurembe nebindi nyamwinji nobike mtwara 21 nabwo mari myezi mushanjo otakazihireyo okugura ubukonji bwinji nicongere mica yawe yo gusingura akazana kandi kaza kwendera umukwezi wo 12 awuturaga bire bihembo za mataji ga ruhira millennium sako nganyakitunda ruhira Chivare, Kashumba, Kavyanda, Ngarama, hamwe na Mbarara City, utandikiraho kubika. Ibiri gukiraho tera noti mushaje noti hashatu n'itano ishaje na mnana shinana nemwe ninga noti mushaje mnanina shinana na mnana 15 nkaga na mwenda. Ruhira Millennium Sako, banka yanje, banka yawe. Abanyambarara Swift Initiatives Limited baturetera umwana kugwa by'obushubuzi n'oburambuzi ebirayi na mushanje byo kwa mukaga okwisebira mukaga byo kwa mushanje omwogogo omuchayika cheka yatugure ebituri kwetenga habesha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunya no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abarisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanje notemwe anana mukaga shinana na mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanje eshatu anane itano noti eshatu 30 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa abana cyazire kutambira bisika no muziki go kuchamura hechiro no mushana okutama main gate ni shirinje 12 no kureba nyamisha ni shirinje 12 abana bishemero hona ni 10 otaferwa Kuruka muka humro abazira mu district ya Shemane betombwitira akuba bahujire ombintu byenzi bakareka abana babo bakinara echo bari kugira ngo ukikanyise hagaro mu district ejo abaziro kuhaburwa kufaha abana babo okubashomesa bigambirwa nyemwe bazyo obw'ekitongore kitari kya gavumenti ekiro kurwana robugabe bw'abana kya Help the Crying Voices ekiro kushajikwa ba Uwezo na Action for Life Skills and Values in East Africa bibirene bibugabwana habazire bokurugo byare bya district ya Shema bino rango je turi kukozesa nana urafa kubi kumangoriyo no chena tumwana tufaku no takwizwa nguni wabire no chena harye nyuma mweni yoru muntiki hata na wakora atine cyari hata nchibanchi manyisangu omukuza abana bitu hine bitutara ebitu abatinise bakabora kubikora kandi bakamanya ahabwenshi bishemeye kubana biziraki nibikorwa umuringo Rogers Mugisha mukuru w'ekitongore kya Help the Crying Voices nagira ngwe namba yabeji okurugwa mu mashomero mu district eji nuko yongera bwira bwashesha ahabwa abaziro butamanya myoga yabo omwana akafutandika kari kuri bunguwe yakore sente zimugira ngo nubi yakubatashomere yabaci yabo mugiga kandi cyakabiri n'icyo kitwaturu icyo kugira ngo abazire icyo kubanza bahereza abana babo bwire ko kubutahira umwana ubwire
wena iza kutekatika ngo maybe ni ukatandika kuri century nka ejejo bamwombazire nibagira ngo kuronda sente nukweko bebise emyoga yabo ko kuba no kuziduka yawo mwana mutakuriye nyuma ninga no mureta aha arebo kuwa waguza arebe yuguze ibintu aroko kugarura bakastoma na nuko kubakwata cyakuba kibi cyakaruka botaruho hatugo umwana wakayisa akayitwaza reba ngo tumuzire umwana yakubuze kibuzo je no direct umushobororere acenge embe yo kubuza kumucika urukashanga yakozire shobe tayigenderire omugandi omurimbara eminyete ryo mucumuro kandi ryakwetekatekero kugaruka mu mashomero ahabwa tamu ya kabiri eyihanangirizibwa kwetantara indwara z'obushambani obuhabuzo buhirwa y'abakugu okurwa mu kitongore cya Reproductive Health Uganda ahabwa itaje ryambara ekitebekaniso mushomo gwizo barumwe ogubira harimbara Youth Center Rugazi omurimbara twaganira hanshonga nyingi zo micwe nk'eyabishiki ningashina n'obuyonjo bw'abasigazi twaganira ahaburwire ningashinka mental health issues tukubasa kureba ko nturengwa abantu b'ingeri igenda binenshonga nyingi ezikwata hamitwe ningashaha bwongo abantu turebere nibeyita imyeto mutone y'amasuko abantu ino bakwenda kugamba nabo konka twajanka tushitame hamwe tubase kuganira n'abakugo kurwo mu reproductive health na nabanywani bito n'abapartners okubasa kureba ko twabasa kutereza imitwe y'abana b'abantu yeminyeto ikiganire cy'iyambe minyeto kumanya ibintu bakurabamo tubakuramo ambo umwana yari yo mukaruwenga akazatugire menstrual period tine nana tinagambira bomo konka yaba naija meetings case natunga platform yo kugamba akaganira akagamba na batahibe akamangu takiri muwenka. I advise everyone actually to have more of these sessions. That way they can be sensitized about their health and so you can benefit from it. You can learn and you can be able to take care of yourself. Aba Reproductive Health Uganda nabagira ngo mushomogo gujenderire kurwanisa bikorwa ebyeyongero minyeto no mu mashomero ebero kuteganisa kushoma kwa beji tukabasa kureba ko twabasa kubaho hamwe ntwikiriza no mituru gukora ntwikirizo mituru kugamba kikabasa kuturetera twabe minyetero kucomu twabe minyetero kumanya ibyamagara niki nde Edwin Ram hamwe na Mike twacire katugarutse n'amakuru agebyemzana. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Then you kabo de smartphone nebi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Then you kabo de smartphone nebi yakabibiona. Yatunjire kabo de super. Esimu ya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit y'emtware na networka. Lero zindo zishashure mpora mu bicweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10. Nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi. Kiriyahariwe. Turi hamwe amashemero ragito tigine chizivira. Amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa. MTN nirebero Uganda Communications Commission. Omvare gw'abantu abarukwata uburwere bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nubagamba kuba bafiri uburwere bwa mpox no bujanjara buti okwikandira kimwe no muntu owayerekire omanyiso no bubonero bw'uburwere bwa mpox nkorhererwa hamubiri okwata habinte birukozi bwo murwere ninga amezi agakorwa mu biro gwe obuno bumanyiso no bubonero bwa mpox okwembo morro orhererwa hamubiri okwamani omagaragona na no kuzimba enturugunyo okonkoro kubasa kwerinda uburwere bwa mpox yetantaro kwikanira kimwe omubiri ahagundi no muntu okeberwe kikahambwa kuba ino burwere bwa mpox yetantare ebintu byona ebikozi bwo murwere oyino bubonero bwa mpox gumona abo mungaro orukozesa sabuni na mezi ninga kugumana okozesa sanitizer tungo mubazi okutsiraka uburwere bwa mpox waba ori hartezo gukubukwato kuwa kureba ningo katekateka ngo muntu ayino burwere bwa mpox
box tera ha namba etari yo kushashurira sente not munana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumwa obu nobukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore wabula muntame bukolagana ne Harapa Travel Consultants gaba mazanyo merere bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai na walala bakola ku bya passports eya tickets, hotel bookings bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga balina n'enkola eya kibanja mpola Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 na level 3. The National Martyrs Choir Festival Grand Finale is here. After a battle of the finest Catholic and Anglican choir in Uganda, we've selected the best of the best to compete for the 36 million shillings cash prize in this finale. Come witness passion, talent and excitement at this exciting event on Saturday, 31st of May 2025 at the Kampala Serena Conference Hall. Gets open at 2 p.m. and entrance is only 50,000 shillings per person and 2 million shillings for a table of 8. The National Martyrs Choir Festival is sponsored by New Vision and its partners. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Iri zuba nziza kutayire cyaro mufite butoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa Movit nerwo mite nebujumana ohizezo rukugonshaka okutanga endwara zo mubiri nkobuhere ebuguna amazomba nezimba kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mushipa kimwe enganda zona zikaziranira hamwe kusharura embazi y'ebishaka yo kunabisa abana babo omwana nabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera ningashe avocado papaya moviti okweyesiga izoba lyona. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like Agacencwire, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha. Strong and last long. Like geisha. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Korkayo humka humrom makuru kebyemsano timu ya Ruhinda South Select esinjire ya Red Ants okurga kampana na gore mwaharubsha omuzano gumkago oguzanirwa hari mayanga omurumtoma omuzano ogutebekanisibwe habakazora foundation netugenderwa echo kutungura ebyemzano Mubongerendi
mpira gwa butine barayinazi uwo munonga ahabwa umupira ogw'abanywani abanyamakuru okurugashema n'aba timu ya footpoto ningasi tompa ahabwa toro yone kandi umupira ogu nyowe nka manager wa timu eya toro nisamerwa munonga ahabwa bazane banje bazine kurunja munonga twatera goal ina ari emwe kandi twagiye shema ntwenda kubatera 5 ahari 0 mwebare ukureba amakuru Agacencwire wanagakusiyaho n'abantu Mbabazi Charity na Loyce Gavah ntwenda kubendeza umwebazi y'umuronji otargaha TV West. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Mushana Productions ne kuchibwaho Muju Hotel. Omuprogaramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetagwa. Mushana Productions. Endagano yitaka endagano kaya bendagano 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 tibekana ati ya ruhanga wayine plani yawe ati nogwe kubyo yaba mwaka yaba myaka ibiri kunkatebekana uja kufuna umusijo wawe uja kubona umusijo wawe bambi tebekana humura atogwe yatari wawe nisha kubona umushijo wawe ati noza kushanga hine cyancenda kuyikizayo uja kubona bonerayo kunkaruhanga we niko kukireba kare akagira akacisharira mwaho mbwe nitebekana umushijo wawe ariyo mwana warahanga kampurani njyangu tindishwe noza kusherwa bambe yaba myaka ibiri yabena yabengahe tebekana bambe ruhanga wakwinira plani humura batasi tebekana bambi ruhanga neje kumushijo wawe oguru wazo yobonda ga kwisire nkabuturuku kasimanuko mukama naza kuhereza umushijo mu tebekana bambi tebekana umushijo bonda ka kwisire ogwetu wawe humura abo kubaruhanga
barene bahi ayaye twako Ambura. Bueno mazima abana bataka bagenzi banje abo kureba bona umutima murungi ombusingi ubu ni kansara wa parish yitu ahagombora ubu ni chairman wa sere y'inkurugamo abana bataka bagenzi banje omukazi kiragwire zemba sakuja ngutinyine bigambo buri kucikiriza najya ntogo mushango katwije tugumariro mishoga kiragwira go kureba aho nkugambira eduke yanje agigurize ntakucumana agigurize ntakugira ki ntakucumana yona byabiro natire poroti yanje nagisingire ejo yanje beryo poroti nagisingireyo yona byagira ki byagenda neduka yagaruka yagira ki yajugusa ntakucumana babari kunkomera kwiza kwikomuka kuza kugera anti kachanyite mwenu omukutere nduru no kujabirira kona cyamara ndakashira yazogo ogo yihayo muhara yanamutwarira ubwo musiga mbamweta kondo injana kunna yibayo kondo nayibe tunayiba burchumwe nakibo cyakase nekoko nazi atiya abakubiza chairman na kansara mbatamwestiso tumunyambeho muzeyi tatazara n'umunywani wanje nekaye munyambe twarugo mukazi ubwo mushango tugucwere nkaye tugucwere weyo mishoje umuhararya agurize duka ntakugera ki ntakucuma icyo katube nico nangwa twayibembeza n'ibindi byona katugireke katubireke ubwo mukazi kuyaza kwato mukanwa ke bemba mu byama habashisha isatize kunye waya mutwe yona ngone mangu neshu okwaja tabashija babiri tubarakubyamira ho muduka ate no bihano mwo wambiyamire ko agamba yayitorire atsamara kakubyama emirundo oba natanebiri oba nishanju nebiri ori atonobi ate byo yona bakaje kubyama bati kubyama hoto kufa atarambiyamire emirundo ebiri yonka arikwegarikira mokwe ubwo kureba okwe arikwegarikira nimbihiwe hatkuotan ko anyi fatima bas muzena jantikanye jo misho gawa utwero go mushango ibintu byerembi tinka rukomorira hagare bebicuru ekivero omusigaje ngwa kine rwache korira chekorira mbenu erizo muze tinkurga go mushango gutagizire ki gutahwira hatuko kuno no mukazi niki imbani mwetaki mwana wanje tibekana no birebe bibiri bityo wakigamba je kobera umunywani wanje ngwene hatibekana mazima kiragwire mazima huwa mpya kiragwire wanshwaza uwande atenensi yona abantu ababona ngo kiragwire gini ata nyana nishabango mshija nsasire obu wabo ikisano otamugaruse mbene shobangirirwa muhara wa muresire kiragwire wamwikiza wishena nyina nyonga kansara nanishara mota kamugarure nyimo mu makagawe tina nkutwara kiragwire taru tina nkutwara kiragwire okurugirira imishango yo no office ya LC1 ahabwe nshongazo yo mukazi neka yawe na ninkushaba ngo wamushyikiza mukazi umureke ntangara kundisha tina nkutwara na murete njura nego tina nkumutwara kiragwire hona mwana wo kuna ukhanere nka kushitamara nka kuhana nukuri kumpe murokarete nsi yona ngweje eja ahamshango yawe
ubwo bwona buzimuka guzeduko kabo mushamba negeme emirimo yone yoko ziruka temuro mu ihanga hanga kugerera Mbabazi mbwenu mwana wanje obirero muko wita yego muzeyi kandi obere munywani wita munonga muzeyi ni ncomanya mbwenu ani mushaba kugira ngo uterezo budakika buke tubanze tugire dire tubone kubagaruka Shana Productions ne kuchibwaho Muju Hotel. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wanamuanguzi era agenda kusoma guno mwaka gonna MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuko kuwumula nga tannamalayo bana nkisa bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira nga essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalidda kula nga nze muwanguzi nakonde nnooku. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You are now entered the draw to win school fees for your child for a whole year. From the heart of Uganda, where every street hums with history and every voice echoes a story, comes a festival that lets the world know of the Pearl of Africa. Uganda Film Festival 2025 is calling. From May 26th to June 6th, cinemas across the nation will blaze with cinematic stories. Watch, feel, and reflect. Then cast your vote for the Viewer's Choice Award category. Step behind the scenes in exclusive workshops and forums. Discover something new. The Uganda Film Market, a vibrant hub for filmmakers, distributors, and investors. The journey climaxes in brilliance at the awards gala. Brought to you by the Uganda Communications Commission. For details, call 0800 222 777. It's time for the main event. This is incredible. Oh, yes! He has written it, and the dream lives on. I cannot believe it. Stay connected to DSTV this April and May and get all the football finals you want. Erizuba nza kutayira ekyalo muviti kutosha kakuba kulyo kwesima n'okushemerwa. Movit nerwo mite nebijumana oyizeze urukugomshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezindi.
kukundeka mwana wanje hata bakuguba mufti bakabito mushipa kimwe enganda zona zikaseranda hamwe kusharura Mbabazi y'ebishaka yo kunabisa abana babo umwana nabasa kwesiga mavitable jerry aloe vera ningashe avocado papaya move okweyesiga izoba lyona. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. Umburanwa hii nebitaba by'amizi umbuzaruro gwesiri harimo mushija gutegereze kukwata konko tatina hakuba hati hizire Mr. Vaxa omukumi w'amani wo mushija gwesiri emyaka minje hingwire omushija gwesiri nigumwa handi waresikize yo kwerarekeza amagara g'abana bitu abaryansi y'emyaka 5 nikuba maramani kandi gutamagara gabo aharuteze konka hati government etireho buryo bwo mubazi bwo mushija omubazi bwo mushija obwa hati nugujemwe mu dozina aha abana bameze mukaga amezi mushanju 8 hamwe na mezi 18 omubazi ogu nuguho bukumi bw'amani aha mushija gw'amani obuteberwa ngo kujemesa kwa burkire ni kongera kuma abana indwara nyingi z'amani bururugemo bwino mugasho tayarirwa rero kuri heri izoba otunje bohereza bwo kujemesa omubazi bwo mushija Mr. Vaxa no gwabusha ni murungi kandi guruho okucinjira abana bito mushija iwe noza ko hayo kurwana so mushija urukweza yo dozi na zona kumanya bukiraho teresimu ya ministry y'amagara etari yo kushashurura eya note 8 note emwe note mukaga obutumwa obu ni bukikibwaho ministry y'amagara. Shana Productions ne kuchibwaho Muju Hotel. Mbwenu mwana wanje yego muzehe noreba kuko kukimanya ngo bero munywani witu yego muzehe nogora abo biro muko witu bibireho konka itupine shonganiwe nincomanya muzehe mbwenu mwareba ko kunaningamba nabanje hano ine twaga nkeka ikitwashara twareba ngo ogu nobwo ari abagizire imitwe mibi kandi ubero muko witu watujugire ite nka family twiyikirizana ngo tukereze umurumuna ona nachurraje nachurraje igutwachura hati najya nti nka family twikirizana kugira ngo ogu nubwo ari abakoze byakoze hati ya otware umurumuna ahabwo kuba nawe abire yabwine umushije ari kwenda kumutasya kuyahika yamwanga ahashaha yamuye umushije yanga umushi yanga umushi
mwenu nibyo twaturimu mbwenu hati niko kugira ngo hato bucyabire iwe twakubuza tukamwikiriza ukamutwara mutwara mwikiriza mwikiriza mwishiti mutware kugira ngo ente zawo zigweyo ati muzehe nyona usasire kugira ngo ninke chubuzo mukani nko bundu kwebuza wagira ngo abe yabonera umushija yahika yagira ki yamureka ati wabwenca murekire okurekogu hati umushinja wo kuza kurekogu ngo kiragwire nusha babeba nibamanya nibahurira entwaza ye okwakuse na twarizo umushinja hati nibajya ngo ogutakija kurara nawe yaba nkamukuru we awa omushinja abamukunzire konka family yabo abo kukira kureba bikiragwira ari gukora niko kugira ngo bakanga umurumuna abatakantwara mwenu ati kumuremo wa kisimo ati nanijya ntimbanze mubereke murebe n'umutwara munsi imuka mwana wanjye Kayanje ayi mwine mawe yagitwara shagarire shokanyita mukazi we shokanyita ayi mwenureba ekayanje ayi mwine mawe yagitwara mwana wanje yego muzehe nureba ko wanjugiye tinkwenda kugira ngo ogumpoga areke ngo njugire kandi ikindi umwana wanje akiga ibya business ibyo bushobozi ati kandi akayine account yeye akayineho miliyoni 6 natazindi ati kandi nanye nagaruka namuguruze kibanja ndikwenda ngo atandike aze kushubura mbwene hati noreba ngo ati nkamuguruze kibanja ni ya miliyoni 25 mbwene hati noreba miliyoni 25 wagitaho nizeye mukaga atawunizo bazingahe ashatu nemwe mwene azine account yeye zona tuzobaheze mugende mutandikira nane sente za ina account miliyoni 30 nemwe tuzitware
ukamuguriza itaka miliyoni 25 kandi akayine wezeye mukaga zibasha tunemu noenda ngweze senta agende nazo utandikira muzo gukora ushobora kwanyu tugende nazo hati mwayika yena wenu muzeyi niyo tino kunda agambe cyo kashenga bonka mwebare kandi webare kunshumbusha neka yawe yone yebare nka mwene kiryo misho gawe nabataka babakiriya ibinanye nambigambe ntakarigera imizwarire yakiragwire yotarangwajire cyo sitete nkati yagera tokare kiryo munda no gwegwa kago nyina mwe na nabataka bakiriya na nugo mwishakiriya yotigwenda kuza kunanka kunani inteka mwe bintu mbag ni kintu cyanaje nteki kanyize nkwereka kandi ntina kuzukwata kandi no basa kuki ateki kumukukera mu cyeta cyeki katambara kumungaro azo mbagambi okahunamire abo kuba ni mangu no kimanya gihe cy'inkwisi ikamasi kanyine uramuze mu masi ngo ni masi yabanza yacyete cyahi hatungu no masi no basa kucicereza ngo ije nempare ihano noja mwempare zinamugurire nazuronda zabura njakaza ngwe ngo hato murembo guruhono nakwataka kebandika mbere atetambura gene mwesha tunozu azaha no misho aha no misho anenyuma aha no misho nyendo jetegereza tinkuzenda wampo mwichwa kati kwenda ngo orinaku narumwe kushango nankiri bika ko mahano kasha mahano akiri yagandi na akankashaka jejenesa wasata kakona kaguna nakatimba ataha nenyuma aho kureba akahuzi hano misho bareba nubwo baretinda kubwendo wanje ubutinko bwendo nubwo burugeraho n'entaro zona mbigisurwe wabureba nubwo kubukora na bugura na buyanka hebi mpa zo butemba na umwasamura akatandika kushwara yazo wasamureza natakagera akabwina nkabanza kubura umunju ndukwebuzo ubu nobuki nazijwariraga nyona amanyangu ayine mpare konkazi kuziri nkaye mangu zikakura ubona bwamanyuka bwawe hwasi ahuze nakesera kaje wachirebe chintu echo wachetekere echo bacho kanenga byenda wakanaka jine mpare wiri wachetegereze chintu echo basi uri kimwe chwane ryacho aza na nyomu nju yanje tinku byenda basi aho rwakomana ho rwatandikira nyocho mwene cho mwene tinkumana nawe mbwenu aza mwana wanje wabireba ata mwene abataka nona nyango muze atwiro mukazi atwiro mukazi ameseze miliyoni 30 hanga tagurra muzeyi webare wokumva mwana wawe abekike kimwebare wokumva mwana wanyu ocho humura ocho muzeyi webare ocho humura wokumva mwana wawe ocho yabare rukibindi abekike
bata yabara muzeyi webale mwigirane abekikeca mwebale mwigirane tukiri bata muzeyi webale yamawe webale entakobeya webale mwena mwebale abataka mwebale yamawe mwebale ukumva umwana wanyu igirayo rwacu bikinda yamwebale yamwena mwebale entababeya mwebale yamawe mwebale entababeya mwebale ukumva umwana wanyu muzeyi webale abashiga tumukubampare abekikeca mwebale muzeyi webale waho natira kwiro nakazabire yakwa abekikeca mwebale